Police Report. Idol Dennis, good morning. Nakalamlami sa bigat. Please come in. Yes, nalamis kag sapa Idol Lawrence sa Balegi tiya panagkakimeg tiya may sangawan at person patayin tiya tilik ti Warren Forest manipot ti Barangay Baliweg Panna Ilocos sa Norte. Sigon iti PNP nadigtig tinarestar nga ni Amante Makatbag Aurelio magtansyo siya aging dignitain ti nakamat nga barangay na television na sabihin din na perukat nga warrant of arrest manipot iti korte na nagkasiampay January 3, 2017 sabihin iti kaso na nga panaglansing iti damage to property with physical injury to reckless imprudence. Idol Lawrence naman nating semil iti may rekomendar nga pagpiyansa ti napamatatang akusado na i-pamilig examination niya muna iti Doña Josefa Edralin Marcos District Hospital iti Marcos Sakbay nga naipasibli iti korte na nagtuodan ti warrant of arrest na segon kaya PNP alis lang ti panakatili ti nakamot na akusado bago ti impormasyon na awat sa manipod sa iti residente iti nakamat ang barangay yung panilikip tingin so kung ti akusado iti pagpagina napangan na nakita dito yung bisita na warrant of arrest. Dito lang Idol Lawrence kinamuntatangan tamang pwelahin kanitong taway na nipatanong manipod ang mismo ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alilio, Tatak, Paramen.